Ngatho muno ni undu wa gucoka urari utuko wa itu iritu kuri Ngugi wa Karanja. Fans ake magitigwo na kimako na pole nyingi muno. Ngugi ni MC we ngumo nene muno uhutagia ngoro cia andu aingi muno through charity work yake na nginyagia mautaro akoragwo akiruta makiria kuri atimia, couples and everyone, even the singles thiini wa YouTube channel yake. Ngugi oroho ni akoragwo agikunengereria tabarira ya gwibanga thiini wa TV ya Kameme. Ndukoni ni hituku Ngugi wa Karanja arakorirwo agi celebrate milestone nene muno yumanite na wira uyu wake wa charity and also maria agikoragwo agika guku kwa YouTube, kuona ni arakorirwo akigwatira subscribers makiria ya 200 on his YouTube channel. Ndeto cia gikeno kinene aragikorrirwo agishare on his social media pages. The sad news ni ati that YouTube channel ya Ngugi wa Karanja ni ingireirwo ni mikora iria ikugeragia kuhack YouTube channel iyo. Mikora iyo ingirire thiini wa YouTube channel iyo na acenjia ritwa na kumeta SpaceX. Story ukona screenshot iria Ngugi wa Karanja agikorirwo agishare. Mashabiki utuko magikorirwo makinyitanira nake na makirigishwo muno, makirigwo ni kiria kirathie na mbere, kuona riria makugeragia ku watch videos thiini wa YouTube channel yake maundu matiguthiaga ta uria mathigithiaga na mbere. Ngugi ni aingirire nenda-ini ciake cia ukinyaniria akiri na kiriro kiingi kuria arekereirie ndumiriri ino akiuga ati YouTube channel yake with over 200 subscribers has been hacked and the hackers took advantage when they were doing charity work kuria Murang'a. Miaka iria Ngugi arutite wira on this specific YouTube channel ni miaka ya kinya 5 na andu aingi ni makorirwo makimutumira ndumiriri nyingi cia kumuhe hinya, kuona ni akionanirie kihana maithori maingi muno kugerera nenda ciake cia ukinyaniria riria akorirwo akimenyithia followers ake ati his YouTube channel with over 200 subscribers ni akorwo ikihakwo. Mikora iria ikorirwo ikiingira thiini wa YouTube channel iyo na gucenjia ritwa na kumita SpaceX. We hope he will be successful, kuona ni akugeragia gukorwa akirecover that channel and all will be well. Make sure ni turn on your notification na wa subscribe niguo hingo ciothe ugakinyirwo ni video cito. Tucemanie na wa next one.